iti tunggal pitik ki puso. Kada guru-uray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Isumat lagayam man nagbayag ka ng ilukat itiri daw. Adagayam sa ngailim. Ay, wen manang ni Ananias. Ananias, ni Badet, kapsat ko. Nay magarabi iyo, manang Badet. Agararem ka kaditi kapsat ko? Kuha. Apay adi ka makasao. Agsalita talin ton Madam Damarodesa, ha? Agi na naaklabi iti kwartok. Napanugak ko na eh. Ay, nakadado trabaho di munisipyo. Sakit pinaeban nak ni Mrs. Rubio. Napatig tinagsaritaan mi. Ay, ditan. Istriktong sakit iti kabsat mo eh. Amang napawilan nak nga agaran kan ka. Dudwa kami laang nga kapsat. Sa ititawan na 30, saan na pa yan napadasan tinakiayan-ayan? Kastagayam. Sino mo ti Mrs. Rubio ng ipagbagana? Tika di asawa day di Mayor Rubio? Iso nga pa iso. Naimbagda ka kasawa. Gapo iti scholarship program day di Mayor. Naituloy ko ti panagadal ko iti koleyo. Naimbaga talaga day di Mayor Rubio. Sayang lang. Gapot na natay, gapo iti atake. Rodessa. Nakaadayo tamatin iti saritaan. Ada ka di mo lang namnama kiti panagayat ko kan ka. Tsaka mo, Ananias. Jak masinuno no anyiray ka marikrit na. Mabalin tamat latatag pagayam san ka di. Saan na kamawanan iti namnama? Ipanagnak ko tinapod na panagayat ko kan ka. Katsapay ko ma. Tamagunod kung tumat lang tinasamit awan mo. Imay gayam dito ni Badit mama. Apay asan ang nagkuyog kini Rodessa? Kalpasan ti panagkapunay ti munisipyo. Nagdiretso dito balay. Isuasan na kadwa ni Rodessa. Sana bali mama. Mapan ko lang ang pasyarin di balay da. Kursunadam ka di ni Rodessa. Saan ko lang kursunada mama? Ay ayat ko na. Sana ka mas daaw. Nasingpet ni Rodessa. Napintas kin masirim. May sa kadagiti scholar iti ni papang mo. Naimbag ang mayor na di papa. Ado tinatutulungan na. May sa ni Rodessa kadagiti natulungan na. Iso ano agaram kagankwana. Awan tiga po na asan nakangayatan. Sapay ko ma. Hawan gayam. Nagsarsarita kami kin ni Atty. Franco. Kaya't nangagtandem kayo inton eleksyon. Sikati agtaray a mayor. Mama, awan ti ambisyon ko iti politika. Ipamaysak lang timang tulong kada kayo amang imaton kada iti negosyo tayo. Nay, may nakbat dinaron dito'y talaon. Saan ka kadiya sumbra kiti trabaho? Madamdama tatan. Oh, awan ka di matang ti parikot kadagiti pagay? Awan, amom kapigsada nga gipi. Awan pagirasinan nga agtungro, wano anyaman na pasat akumpat kadagiti pagay? Ay susawan, nalabon ti danom kadagiti kinuleng. Katsapay ko mata sa nakapten, iti sakit. Iso amasapo na masigod tatan. Kat no adaman man daw yung asakit dagiti pagay, ibagayo adagos kanyak, ha? Siyempre, siya pa ikikunam. Ne, manang Badet, saan ka kadiamangan? Makaanay ka din ti panagkapem? Amo matyawan ganas ko ang mamigat. Agure ka. Saan ka nakasaritay di rabiitan na iturog kumatan? Manang, Agar-aram pa di kang kadayjay nga Ananias, ha, Rodessa? uwan manang.
Saan kung hayulbutkin ka? Awan mo tidakis na no agarom kanyak? Anyat kinataw day jay. Manalon tiya mana. Ngam nakaturpos iti kuleyo. Kinadan na talga da pagtrabahuan na. Nasingbot matlaan. Amom, jak kayat ano asino laditan ti pakaisagsag makam, Rodessa. Kaya't na kano kasarita, Mr. Robio. Anya ka diti may pay ko kada kayo. Rodessa, Harold ko namlatan. Awisin ko kumaamangan iti restaurant, kalpas na iti trabaho. Anya? Sabay ko mata, di mo payan dito kidaw ko. Ang nervyosak matan. Mabayin ka kadi pala kanya? Idi si bibiyag pa'y dadi papa. Dandani ka na yung nga dakay di balay. Aging gaita, kat umay pa'y lang ni manang mo badit. Kat noon niya lang dito, ti pagsasaritaan ta. Sige, mabain na kamang paay kada kayo. Datalaran ka di? Wen, kayat ko, tuwa talay. Sige, Rodessa. Mangan ka laeng. Sir, Harold. Ag nervyos sakit pa ng buybuyam kanyak bayat ti panangan ko. Nakapimpintas ka ngamin. Huwag gayam. Bayam ko manglaing nga matmatan ka. Ha? Adda ka din kaayan-ayat mo, Rodessa. Awan pa'y. Ado ti agar-aram kinikasan ka di. Sa bagay, saan ako na mas daaw? Itinita kinapintas mo. Ado lakit di tinakayawan kan agkurno kan ka. Nasingpet, kan masirip ka pa. Si kamanan? Ni Rodessa ka di tigagaram? San pa si Mangpet? Inyawag na itay kanyak nga inawis ni Harold amang rabiida ti restaurant. Kasta ka di, manang. Oh, tumanong ka. Sumra ka. Tapno na saya ti panagsarita ta. Amang ano kayat mo nga orayan? Amang ano mabayag pa sa mangpet, manang. Day tatidya ka mo. Amang ano kalpasan ti panang rabiida ti restaurant katagpasyar da pa. Baliwak to lang ti umay. Saan ako nagbayag? Mabit man laan. Da kayat ko damagan kan ka. Nabayag ka din agar-aram kay ti kapsat ko? Nabiit pa, manang. Numabalin, saan ko akayat apakibyangan ti rikna ti kapsat ko? Ngam ti maibagakan ka. No saan mo may karikanyak ti kinatalgad ni Rodessa, no kas pangarigan ta ayatan na ka. Lipatem langan. Anya? Kapampanaw lang ni Ananias. No naoray na ka kuma, amang ano nagdanon kayo dito balay. Manang, amo na ka diyan ni Harold ti kadwa. Amo na, ibagakan ko ana. Ngam saan na adinamag no anak day di Mayor Rubio. Apay ka di? Awan manang. Apod no ka man kanyak, Rodessa. Adda ka din relasyon nyo kani Ananias? Ni, awan manang, sa anak pa'y anak kaikadang. No bilang. Asino ti pilyam kada Ananias kan Harold? Saan mo't nga agar-aram kanyak ni Harold, manang? Anya nga ron ti kahit asawan ti panangawis na kan ka ngagpasyar. Awan amo ka kay papananday jay, manang. Malaksid laeng. Iti panang dayaw na iti kinapintas kan kinasirip ko. Awanan ti sabali pa ngayon bagana. Naragsak ka si Mangpet, Harold. Ada ka tinapintas, ngay patamag mo kanyak. Naragsakak, mama. Tanawis kinuro din sa nang rabiti restaurant. Kat, naipod naman di panagayat mo kan kuana. Saan tayo, mama? Narigat mo't ano kila atek? Manado kumangay. Sigurado nga klunan natin panagayat mo. Mama, kayat ko, ano aklo ni Rodessa ti panagayat ko?
Gapo tayo ayat anak. Saan kiti agapo iti kinaimbag anay paeda di papakin ko Talaga gay malakalat tayo ti day di papang mo. Wan kayam, kuyugan na kamang sarungkar kadagiti katalunan tayo inton Sabado. Sayang agpeso niya. Nung nauray ka kumaidirabi eh. Nakita ka kuma. Ken, amangan na nagdanon kayo kumakan ni Harold. Baklang siguro di Harold. Nang ina restaurant tinangawisan na ken ka. Wen, baknang. Nasaya at pa'y ti pamilyada. San mo ka di nga maamo ni Harold? Anak day di Mayor Rubio. Anya? Nukasta. Baklang kan nabilag ti karibal ko iti posong. Diya ka muna dapanggap ni Harold nga agaram kanya. Awan pa'y mo timpagpagana. Sa maysa. Nasingpat ni Harold. Imala iti day di amana ang mayor ang nasingpat. Danagsarado nga kotse. Tanya, Ah, may saan na pintas abakat ti dumdum sa agad. di Mrs. Rubio. Isaw na di Mayor Rubio. Wen, isungag pa isaw. Nalawa ti dagada di ti lugar tayo ang matalon-talon. Talon na ti daduma asuk-sukayin tayo. Amok tatang. Ang man manood asumarungkad nito eh. Nah, kadwa na gayam ni Harold. Indarasin, sa batang taida. Pantang. Madam! Mrs. Rubio, naibagal daw yo. Kastamat ka na kayo. Kadwak ti anak ko, ni Harold. Ah, Sir, maragsakan na ka mamukan ka. Siyak ni Ananyas. Kumusta Ananyas? Istong, dahil ka dito anak mo nga agriculturist. ay, isungag pa iso, madam, iso. Agriculturist kagaya Ananyas. Inkuyog na kay mama dito lugar tayo. Tap na makita dagiti talon na napanawan na di papa. Ken mapasyal kayo mata na katalunan eh. Nakaada yung tilugan da Sir Harold kan Mrs. Rubio. Gam nakamulengling kapailaan. Anya ayat ipampanunudam. Aday pudlo kada kayo, tatang. Ni Rodessa pagraywak. Nakapagturpos iti kolehyo. Babaan iti scholarship program na di Mayor Rubio. Kan kasla na panggap ni Harold nga arman ni Rodessa. Ah, anya? Kahit karibalam ti anak di Sigo da Mayor. Ay anak ko, saan bulangan nga itultuloy? Tatang, Madlaw ang nasingpat ni Harold. Imala iti di amana. Kinbak nagda. Kalpasan na, makitaltalon tayo laeng kadakwada. dahil tangaron ti pakara di bukak, tatang. Kumita ka laangan iti sa bali, tapnosan kanto lang ang masakitan. Nubilang ipaypayso ni Harold nga arman ni Rodessa. Kat iso ti pilyan na. Awatag, tatang. Awatag kasi papuso ti pan nakapaay ko. Dahil ta, ti lalaki. Bagusto ti naramid mo, Harold. Naragsakan, nakasingsingad ka nakisarsarita ka dagiti banalon. Mama, sana kaya tayo di papaatagibasitin dagiti nakurapay. Asidagtirik na ni Emilio kadagiti manalon. Kaduan na manalon tinangibutos kan kuana. Kat napinta sa pangrugyam dagiti manalon. Dahil ta katimanin ti pagsaritaan tayo, mama. Ulitik man yung ibaga kada kayo. Awan ti ambisyon ko ato mapog iti politika. Ngumnal pasad na nakapagtulag kami kin ni Atty. Franco. Lading itik, mama. No kaya't na, tulungan tayo lang iti panagkandidato na. Katalunan na kayo gayam da Mrs. Rubio. Kat, kumusta mo't nga iti panagsarita yung ka ni Harold? Nasingpet, ken naragsa ka kasarsarita. Madanagan ang arad. Anya ti kahit mga asawan. Nubilang agaran ken ka. Amang ano isa ti Piliam, Rodessa. Anya? Katawan na aramid ko.
Awate kasi papuso ti panakapahay ko. Oh, Harold, si Kamat Gayan. Dumanon ka? Aranyas? Sika? Diyak lang naman nga agdanon tari ti balay da Rodessa, kaya managbalit. Nagamam mo kayo, Gayam. Nagkita ka nagsasarita kami. Itinapan kami kini Mama Ijay Talon. Naimbagman tamo ni Ananias tinararamid na. Isun tinagpabusoy. Tap na may kan matitigon daway ni Harold. Manang patet. Anak ko nak. Sanak laki diyan nagbidto titi panangipapan. Ada plano ni Harold na agaramgan ka. Nagsarsarita kami mutlaan. Awan mo ti imbagbagana, no dilaan ti sang kadayaw na ti kinasingpat kan kinasirib ko. Napintasa ka no, Manang. Kat? Anya ti kayat asawan day ta. Manang, saan ko apawilan no kayat na ti agaram kanya? Kasano ni Ananias? Manang, bak ng unay ni Harold para kanya. Anya nga tanti pampanunutan ni Harold. Sigurado, agatap nga agar-aramakan ka. Agpada kayo lang nga dakarbagan ng agayat, Ananias. Anyan, ad-ada amay ka rin ni Harold, Rodessa. Saan mo kumasawan ti kasta? Ngamin, asidag ka dito'y puso, Ananias. Agpaiso ka di tinanggag ko. Apay na ita sing-sing. Anya ti kahit asawa na ita. Dahito ya sing-sing, titanda ti pamatag ko ken ka, Ananias. Agpaiso ka ni dahito eh. When, ay ayaten ka. Agyaman lang. Maragsa ka lang, Rodessa. Ulitan. Dahito ya sing-sing, titanda ti pamatag ko ken ka. Diyak mas maalang ti kinaragsak ko. Ngayon, rumbang ko maasak ti mangisagot kan kay ti sing-sing. Kaibatugan dahito ya sing-sing, ti si bubukala kinatawag. Kat iti panangyusong ko iti sing-sing iti ramay mo. Kaipapanan na, ti panangikot mo iti pusok. Rodessa. Ipatag mo kumatay ito ya sing-sing, Ananias. Di mo pukpukawan. Kat nung apukaw mo dahito eh. Mapukaw mong tumatan, ti pamatag ko ken ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kayat asawan dayto eh. Apay ang nagkuyo kayo kini Ananias, ha? Dinanon na kaya pagtrabaho ha, Manang Badet. Kat inawis na ka nagpasyar. Intulod na ka nagawid. Anya? Oh, Ananias, dumanon ka pala nga. Uray saanan. Uray ka na itulog kamatay. Amangan mo kayat mo pa'y kaginana. Agpalamis ka pala. Agtimplang ak iti juice. Uminom ka pa'y. Inton maminsana eh. Saan mo napilitan no saan naakay at Rodessa? O sige, saan akong nagbayag? Agananad ka ha. Sige, Manang Badet. Sumurikak mo ito iti kwarto. So I'm hoping you'll sing along, though it's not your favorite song. Don't wanna fade away, there's nothing left to say. Anyati ko naman, Ananias. Kaslayak mamati ngay naklon ni Rodessa ti panagayat mo. Kaano pa yan nagsawa kiti saan nga pudno kada kayo tatang? Oo na nga, Apay. Pampanunutag lang nun yan to, ti pagtungpalan ti ayan-ayat yung anak ko. Nakaturpusak mo titi kurso. Nagtatrabaho ak. Kan may sa, itay lang nga naklon na ti panagayat ko kinukuha na. No, may papaniti kasara. Adayo pa yan dahi ta. Sana kasta, ti kayat ko asawan. Amok mat kat di ngagbalin ta problema mi ni Badet akabsat na tatang.
Isuday ta ti problema nga ibagbaga. Saan tayo pala panunutan na ita, tatang? Diyak kaya tamatong dahi ti kinaragsak ko iti panangaklonan ni Rodessa iti ayat ko. Tadlaw ka nakasilaw ka pa lang iti kwartom. Sana nakatrang ka, isa simul kaklatan. Ada ka din na patang ibagam kanyak manang. Kasla kaya't nakaliklikan Kalpasan ang nakatalikod ni Ananias. Nagdadaras ka mo na simrek iti kwartom. Manang, Amom siguro pagdamagan ka, no apay nagkuyog kayo kini Ananias niya. Agpudo ka man kanyak. manang badet. Awan mo tidakas na no kumuyog akken ko na. Ngamin inawis na kang pasyar. Ang mga no panunutin na, nga danamnaman na nga ayatem. Wano, agayan ayat kayon? Kasanungatan. Laglagi pang protesa ha? Ni Harold tirumbang apaki ayan ayat ham. Laglagi pang dayta. Kasanong nagpaiso na maman ni manang maabatit nga ganyan ayatan. Kat saan mo't apabor iti relasyon ta? Ananias, Apa yang nagsinay ka? basta laglagi kong kumakanayon. Ay ayatin ka. Ket, ipatig mo kumadayta pa nagayat ko ken ka. Ikarit. Saan mo kumapukpukawan ti singsing? Taday ti tanda ti panagayat ko ken ka. Ipatig ko dito eh. Kasi ti panagayat ko kin ka. Saan mo pa yan sinong batang ti saludsud ko? Nakasagana ka kani amang sukir iti pagayatan ti kapsat mo? Gapoy, ti ayan ayat ta. Nasan mo kabagla na mapukaw day ta singsing? Ad-adapay at sak kabailan ang mapukaw kay tipiak ko. Agyaman na. Sana kabailan ni manang badet nga ipaay ti pagragsakak. At akin ka ti ragsak ko, Ananias. Maragsa ka na karagdan ang nagkukin ka. Ikarit. Agbalinak ang natibker amang iroper iti ayan ayat ta. Naggapo ako iti pagtrabaho ni Rodessa, manang badet. Awisa ko mga agpasya. Saan ko anadanon? Anya? Saan mo kaya dinamag kadagiti ka opisinaan na no sa dino tinapanan na? Saan ako na nagsaludsod pa eh. Impagarup ko no nagawi din. Awan pa'y man. Ha? Napanan na nga ta. Amang ano kadwa na magdagiti daduma ka opisinaan na. Kat napanda pa'y nagpasyar. Ano, napanda ka tayo iti mall. Uray malangan. Amang ano mabayag da pa eh. Sana bali. Inton namin sa langan. Ibagam tulangan ng imayak. Katday tati paglitlitayam, Harold. Talagang sakit di nga agayat ka kin ni Rodessa. Panggap ko pa ilang tiagaram king kuana. Saan ka mapapalaw? Napintas ni Rodessa. Nasingpat kan nasirip. Awan ti rason na saan naka amaaya. Ngumnood ang kaya nayat nga. Awan ti mabalin ko, mama. Ipalubos mo, amaunanda ka. Laglagi pam. Anak nakatisigod, amayor. Dakil ti utang da na imbag anakam dagiti nga agkapsat iti pamilya tayo. Kayat ko, no ayat anak ni Rodessa. Awan iti kondisyon. Ayat anak. Gaputan na pud no ti panagayat ko king kuana. Lalahingam nga rag, iho. Wen, mama. Ipasnat kon ti agaram ko ni Rodessa. Apay nga itakalaan, Rodessa. Among ka di nga may ni Harold iti opisina yo, tapno awisin nakakumangag pasyar. Manang badet. Di amo na, madano na ka dito'y balay. Ngamawan ka, napanam. Kuha manang. Apay, di ka makasumbat. Agpudno ka man kanyak, Rodessa. Di mo ibaga akadwam manan ni Ananias. Kasanungatan. Ano ti bagak ka ni manang? Tsak
Agsamot tan makaulpot ken ko na. Oh. Agpudno ka man langon kanya, Rodessa. Ay, ko manang. Dagiti kagayam ko aka opisina at tikadwa ka nagpasyar. Jakmat nga min amo apasyaran nak ni Harold. Kalpasan na nagapo ka dyan munisipyo, nagdiretso ak ti balayo, Mrs. Robio. Amangan ko nak no, napatag ti bagayo kanya. Agyaman na tapinatgam tikid daw ko ayay mo dito balay. Saan kayo ang mapagkadkadan? Dakal ti utang mi ngagkabsat kada kayo iti day ti Mayor Rubio. Nadanon mo't nga ta ni Harold ti kapsat mo iti opisina da. Kat napatganti kalikagom na aba ipasyar na ni Rodessa. Wen kat nga ta? Dahito tinagpayabagkan ka. Mariknak tinapalalo a panagayat ni Harold kin ni Rodessa. Anya? Nasingpat ni Harold. Agpadadakin ni Rodessa. Agbagay dalakit ti. Anya nakit din aragsak ko? No, da pa kay karyan ti kapsat ko iti anak yo, Mrs. Rubio. Amoy mat. No kasano ti kinakurapay mi. Napalaro ang ragsak ko. Tanay kanak man ang itigundawa e mapasyar ka. Agyaman ak launay. Mababay na kada kayo. Manang Harold. Saan kang agbahin kanyak? Kaya't ko ana asidag tirik ng kanyak. Anya? Saan aday ito ti umno a lugar? Apang ipudmakin ka. Ngimsapay ko mata maawatan nak. No ipudnok ti panagayat ko kin ka. Ha? Rodessa. Ikarik. Ano ayat anak? Saan kantong agbabawi? Gaputan na pudno ti panagayat ko kin ka. Nakaragragsak kamot adimtang. O anya, naipasyar mo ka din ni Rodessa. Saan ko lang ang naipasyar, mama? Naipudnok pa yung ti panagayat ko kin ko, ana. Apay nga katawa kayo, mama? Ay, maragsakan naklaang iho. Abog, magunod mo ti panagayat ni Rodessa. Day talaan. Nakadakayan ayat na. Mawanan kan samat ka na tago si tinamtama. Sigun ken ni pate. Awan ka no ba'y tikayan ayat na. Agar-arang matapela. Yan ang nyasking kwa na. Maag ni Rodessa. No pa ayon na ka. Kat sa bali, ti pakiayan ayatan na. Natalag kayo launay. Amabali na kayat nakmat ni Rodessa. Siyempre, saan ka lang abakdang? Nasingpat kan kwapo ka. Nasirip ka pa, iho. Nasingpat day di papa. Saan na kayat? Apag panakkel tayo, ti kinabak nang tayo. Dakkel tinaitulong tayo di papang mo katagijeng agkapsat. Mama, imbagak idin kada kayo. Kayat ko, ano ayatan nak ni Rodessa? Gaputan nagtaod iti puso na, ti panagayat na kanyak. Awan iti kondisyon. Saan ang mapilpilitan laeng? Matlaw ko nga ano si Isen ka manipod pa'y dimteng ka, Rodessa. O anya, kumusta ti panang ipasyar ni Harold ken ka? Nasayat mo at manang badet. Ipakak natagan ko na ti panagpudno ni Harold kanya. O anya, impudno na ka di ti panagayat na ken ka? Ay, kuwama na. Amok, dakkel ti panagayat na ken ka. Saan na ka kuman nga ipasyar? Nawan panagayat na ken ka. Ganun kaya, nagkapo ka di balay na Mrs. Robio. Kat da kayo ken Harold tinagsarsaritaan mi. Manang? Pabor ni Mrs. Rubio asik ka ti makaayan-ayat ni Harold. Anya? Ba nagkapakaragsa ka launay? Nagasat ka, Rodessa. Wan, nagasat ka. Kasi ka ti pinili ni Harold nga ayaten. Makaayaw boy-boyain ti kinabunas ti panagdak lagi ti pagay tatang. Adapin muskol ti panaggipida, hindi na abunuan tamanan.
Dumalaang kan pagimbagan na numay sang agriculturist ti anak mo. Nawan lakit diti trabaho, tatang. Tulungan kayo diti talon. Kabalak pa'y margidi. Nandulak pa'y baro. Kita ba ta? Nene. Sino takin lugan ni Tidayjay? Kasla ni Harold mat na jay. Oh, ni Harold ngagbaysa. Ang may samat. San naman akadwa ni Mamana? Manya nga tatigagara na. Mabit lang, tatang. Ang mga na napatag niya baga ni Sir Harold. Talaga na imbag kayo tiday di papang mo, Sir Harold. Sayang lang, tanatay ka po iti panakatake na. Kinapudno na tata. Kaya't ni Atty. Franco nga agtandim kami inton sumarunong nga eleksyon. Anya? Bayat! Dakal ginamnamam ang mga bak. Padamday di papang mo na imbag ka tao. Awan ti ambisyon ko ti politika, tata. Ipamaysa kailangan ti mang tulong kini mama. Ang mga sikaso kadagiti negosyo mi. Sige. Sige. Ituloy yung lang tagsasalita kinin anyas. Tada papanak. Pudluti ko na ni tatang, Sir Harold. Dakal kinamnamam ang mga bak, Lucas Pangarikan. Makatulong aklat ta iti sa bali awagas. Sana ka makapagbayag, Ananyas. Pimasyarak lang. Anati ko naman, Anyas. Pimasyar iti balayo ni Harold. Wait, ngayon sana nagbayag. Nakisarsarita labi. At ako makayat ko ngay bagakin ka. Saan ko masabali iti pagawatam, ha? May papanikan niya. Saan ko kumaapakabasulan ti susurot ko manan ken kuana? Anya? Jak namin kaya tamabainan. Saan ko maharumbang? Tagayan ayatan. Numuna ta. Nagpudnumat iti panagayat na kanya. Kasano nga dita? Pangasim, saan ka ko mga panunot iti sa bali? Ngamin, si kamot kay ayatan. Ay ayatan ka matunay. Ngayon naimbag at taon ni Harold. Kanbak nang da. Please, saan ko kumaatagibasitan ti kinataom? Jack malikli ka na panunutan na ita. Anyalangan ti sawan na. Lumaamuan na nga gayan ayatan. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my love where you belong. Naimbag ta nalagip ko adagos. Kat sinublik dayto ya kwintas iti kwartok. Nangina ti inggatang ko iti daytoy. Saan ko pa'y akayan ayat? Napanunot kong isagutan. Ni Ananyas ti rimwar iti balay dagiti agkabsat. Sinaruno ni Rodessa. Naginigam da iti ima. Anya ti kayat asawan daytoy. At tinasayat pa'y. Darasak ti lumugan iti kotsek. Sakbay amadlawdak. Masapul ang makapanaw akon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyas, di kotse. Kasla nagkapumot dito eh. Mabit lang. Malasin ko na di ako siya. Yung samot Harold niya naglugan. Anya? Oh, Ananyas. Kunak man nakapanaw kan. Adda ka pa'y matlagayam dita. Manang? Adda naglaw kong andar ti kotse. Iso adi nardaras ko ti rimwar. Nakadayo na, Manang. Ananyas, apa di ka matimtimak? Sige. Ipagpagnatlangan. Maring adda masabat ko ang pagluganan.
Sa anak laki diyan nagbidtot, Rodessa. Dito sa angot ibalay, tinagapuan di kotse anang nagkuapin manaw. Ha? Ni Harold nga tanatay sa dayjay. Ti amok ni Harold ti kasarsaritam. Saan mo't? Tanimot gayam ananyas ti kadwamitay di tiruar. Unagman no iti balay dapatit kan Rodessa tinagapo ang iho. Iso anarabian ka nag-awid. Agagas na tilagam, nakaliglitay ka. Mama, Ada ka ti problema? Ay, mapit lang. Anya day ta akahita. Anya't linaon na day ta. kwentas na ma. Isagot ko kumada ito'y kini Rodessa. Apayat ka ayat-ayat mo ka din ni Rodessa. Inaklo na ka din ti panagayat mo. Saan pa'y mama? Ngam na panunot kong isagutan ni Rodessa. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kinkwana. Oh, talaga ka ayat ang unay-unay ni Rodessa. Nagdiretso kay Gibalayda. Kalpasan anagatang ko dahito yung kwentas. Ngam, saan ako nga nagtuloy? Kalpasan anakitak ida, iti kaayan-ayat na itirwar. Ha? Adan ka ayat ni Rodessa? Nakitak tinaerot apa naging niggamda iti ima. Kaya't nasawan, agayan ayat dan. Apay, adi ka kinangawisang kanya. Napinpinta sa pagpasyaran dito eh. Di nga men Rodessa. Aglalo no, tikayan ayat mo tikadwang. Ha? Wan gayam. Adda kayat ko nga isagot kin ka. Awatem. Anya da ito eh? Lukatam. Tapno maamuam. Sige. Kwintas. Nagpintasan na kwintas. Nanginalakit di pa nang gatang mo iti daytoy. Isagot ko kumakin ka dayta di rabi. Uray, santa pa'y nga gayan ayat. Tanda dayta, tinapod na panagayat ko rin ka. Napan kay Jabalay idirabi. Uwan, imayak. Ngam saan ako na nagtuloy. Kalpasan ang nakita kayo kini Ananyas. Anya? Saan naklakad din nagbigdot iti nakita. Kaayan ayat mo ni Ananyas. Saan ka di? Saan ka kuman nga gulbod kanyak? Maawat ko, tipan nakapaay ko. Kaya't ko pahilang isagot dito ay akwentas. Harot? Ngam no dito ay akwentas, ti diyo pag kinaawatan. Manipod iti tapaw ti bantay dito ay resort. Ibal lang mo dito akwentas iti baba. Dardarasa kon ngay may. Gaputay niya wag yan ang patagtibagayo kanyak, Mrs. Rubio. Talaga na patagtibagak kan ka ba dit? May panggap ka da Harold ken ni Rodessa. Huh? Anya ti may panggap kada kwada. Dimtag ni Harold idirabi analitay. Igam na ti kahita ti kwintas nga isagot na kumakin ni Rodessa. Anya? Nakadano na ni ti balayo idirabi. Saan na nagtuloy? Kung nagtubay ka. Saan ka nagbiddo ti tinanggag ko nga ongor ti lugan ang nagsardang iti sango ti balay ni. Uray saan nakanupay akayan ayat ni Rodessa. Kaya't na ngay sagutan iti kwintas ti kapsat mo. Tapno maiparik na tinalaos a panagayat na kin ni Rodessa. Idiri mo anak. Saan kun anak kita ni Harold? Gaputa saan na nagtuloy daytoy. Kalpasan na nakita na ni Rodessa. Kanti kaayan ayat na itirwar ti balayo. Ha? Ingatanan niya, sti pagpakana. Sino ka no tinakita na, ma'am? Saan nga imbaga ni Harold?
Pabura ka ni Rodessa ti makagasat ni Harold. Ngam, sayang, adamot gayam kaayan ayat nan ti kapsat mo. Kapampanaw lang ni Badet. Tanda ni nagdanon kayo ti balay. Nagkapwam ka ti iho. Kay tultulnog ko ni Rodessa, igibalay da, mama. Anya? Kunak mano na upay ka na ti panagaran mo kan kuha na iho. Kalpasan na amuam nga adan kayan ayat na. Inawis ko nagpa-share iti result, mama. Anya? Kas jay ti kinasinaw ti panagayat ko kini Rodessa. Naimbag to laang, apakalaglagipan na. Talaga nasingpat ka, anak ko. Agap, asino ka diti magpagabakayan ayat ni Rodessa? Am-am mo yung unay, mama. Makla at kalakit di na maamam. Asino? Ni Ananias. Anya? Ti anak ti Manalon. Oh, may sala na ko rapay tinangati ukan ka. Nabit ka no pa yung nagayan ayat da, mama. Saan ko pa yung naipod mo ti panagayat ko kini Rodessa? Oh, saan ang mabalinday to, ye? Nagasat ni Ananias, mama. Umapalak. Masapol nga awatak, ti pan nakapaay ko. Pintas daytoy a kwentas. Nanginalakit ti daytoy. Makonsensya ka mang suot iti daytoy a kwentas. Amangan ngamin na masair ti rikna ni Ananias na makita na. Ngam, dayawat, ti kinapudno ni Harold iti panagayat na kanyak. Raamat ti kinapakumbaba na. Urepak na. Rodessa? Oh, Kasalita ka man? di man ang patet. Kasla makaungot matitiwag na. Apay nga ta. Rodessa! Manang badet! Sana nakatrang ka tiri daw. Sumurag kay latan. Nagapo aki di balay da Mrs. Robia. Agpudno ka man kanyak. Agayan ayat kayo ka din kini Ananias? Ha? Saan ka makapagulbod kanyak? Tanakita na kayo ni Harold. Manang, Amok, nga amom day ta. Tanagsarita kayo kini Harold. Maag ka Rodessa. Nuniki din Ananias ti ayatan. Sa anak kaya man nagbidot. Kotse ni Harold tinakita tayo di, kat naggapoy ti balayo. Wen, Ananias. Saan ka nun na nagtuloy? Gapo iti pan nakakita na iti pan nagkinipin ta. Ket impapanan nga agayan ayat ta. Saan ko pa nakasarita ni Harold? Analangan ti may bagbagana may panggap kanya. Awan mo ti problema ka ni Harold. Nasingpad. Rodessa? Saan ko maamasair ti riknam iti panangdayaw ko iti kinasingpad na. Si Kati ay ayatek. Ket naaklunan ti pan nakapaay na. Nataknang ni Harold. Baknang ngam napakumbaba. Wen, ni manang batit ti problema ta. Sana pabor iti relasyon ta. Ngamin, ni Harold ti kayat na apakiayan ayatak. Nagpintasan na ta kwentas. Nanginalakit din ito eh. Saan nga ta, aday ito'y, ti kwentas sa imbaga kanyak ni Mrs. Rubio, nga isagot ko man ni Harold kini Rodessa. Apay nga ta dito eh. Imitad ka din ni Harold kini Rodessa. Apay nga ta dito eh. Manang, apay nga ka dito kwarto. Kunak magda ka itayan. Sana nakatrang ka iso simbre kaklatan, nga mawang ka magkayam. Nagkapuam. Ha? Saan ka nga agulbod? Nagsarak kayo kini Ananias? Manang, maawatam ko mamat ti marikrik na. Ni Ananias kay ayatek. Maag ka. Awan sirbiti kinasirib mo, Rodessa.
Jak pa nga minasango ang kinasarita ni Ananias kat. Ay bang tumankit di dito balay takasaritak? Mana? Anya ti pang panggap ka mo? Saan mo nadamagan pa eh? Un kayam, apay dito kwintas? Insagot ni Harold kanya. Oh, makitam, ti panagayat na kan ka. Itilaksit, ti panakaamo na nga adan ka, ayan ayat mo. Sinagutan na kapailaang iti kwintas. Talaga, atadakalan dagiti baka tarakan ni Ananias. Nawawalat da, tada parsyak da mistiso. Minupulid ako nakuma. Yun ay mati pa nagsasao ko. Anya aparsyak. Nagagat, nagtartaray ko ni tidingwan ti anak ko. May samira na lang ta. Uray ang trabaho na. Nay. Ada nagsardeng ako siya, iti batog tirwangan. Ni Mrs. Robio. Tulungan ditoy. Istong! Mrs. Robio. Ada ka din ni Ananias. Mrs. Robio? Isa na itong dimsagi di tricycle. Ananias, mabaling ka diya makasarita ka. Dumanan tayo iti unag, Mrs. Rubio. Anya nga pati gagara na kanya. Amom lagi ti tigagarak. No, nakapagsarita kayo kan ni Harold. Saan kami pa nagkita, Mrs.? Apay ka di? Diya ka mo, no kasano kay bagakan ka na ito ay. Nakababain man ng nagribalan nyo ni Rodessa. Kat sikat ikinayat na. Gabotas siya tayo ayatan na. Naturid ka agsasaw. Kasla kayat mo pa'y tagpanakal kanya. Nagubsang ka. Agap sa darumpang atutupan ka. Si papa kong babaag nagpakawan ka na kayo. Numariti pa nagsad ti imbagak. Anya ka diti gagarayo kanya. Adada may bagay ni Harold para ken ni Rodessa. So na mabalin, si kalangan ti agpabusoy. Anya? Nasing pati anak ko. Imalalatay kiday di mayor nga amana. Amo ka naragsakdan to ken ni Rodessa no isuda adua ti agkagkasa. Nakapanawan ni Mrs. Rubio. Siyak mo ti makisarita king kaanak ko. Nangig ko tinagsaritaan yung sa anak nakibiyang. Tan? Naimbag lao na yung tao dahil di Mayor Rubio. Adot na tulungan na. Amok na ito, tatang. May isa ni Rodessa karay tinait ka ni Tigundaw yung makapagadan. Aging kay tinapagturpos na iti kolehyo. Ken naadaan iti pagtrabahuan. Katimala ni Harold iti amana. Ilalaam kumati pa nagpagayam yo. Anya ti kayat siya asawa ni Tiday, tatang. Masirib ka. Amok amay buksilam ti kayat ko asawan anak ko. Kayat siya kanya asawan. Gapo iti kinaimbag ni Harold kanyak. Gapo ta nakurapayak. Agpabusoyak. Kat isakripisyo ti panagayat ko kanya Rodessa. Nakadanon tanti ti balayo. Aglam lang niya ti dakulap mo. Ananias? Nasay-saya at nusangwak ni manang mo. Rodessa, Ananias, anya tararamidan nyo di tirwar. Sumur kayo, tagsasarita tayo. Kaya't na ka nakasarita, manang badet. Saan ako nagpalpalikaw pa'y Ananias? Idi pa'y laeng. Saan kon nga anamungan ti panagdatdaton mo iti kapsat ko. Gaputa kayat ko ani Harold ti makaayan-ayat ni Rodessa. Namnamag amangag kulay takada kayo. Idi pa laeng. Nadlaw kon. Asan kay apabori ti panag-aram ko kani Rodessa. Naimbag tamom dayta. Nanumuak unay. No may biligak ni Harold. Nga
Ngam, sikat ay ayat ka na niyas. Rodessa, mapan kay ti kwarto mo. Kaya't ko adwa kami lang kan Ananias, tiyak sarita. Ngam, manang. Rodessa, itong paalam ni manang mo. Nasaysayat nga agpaiso. Nudwa kami lang agsarita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nalapit saan na ka maawatan no apay ani Harold ti kayat ko apara kini Rodessa, Ananias. Saan na kaputa may saak nga ambisyosa? No di kat, kita ti pagimbagan ti kapsat ko. Amok day tamanan. Pudno anak ko rapayat. Ngam adamat na turpos ko nga adal. Kan nagtabtrabaho ah. Saan na aday ta, Ananias? Ado ti pakaarusak ka ni Harold. No kinasimpet ti sapsapulan ni Rodessa. Kasta akmat. Kan amok mat at talaga anay baga tao ni Harold. Nasaya at amom day ta. Ngem saan lang aday ta? Gapot tadakkel ti utang mi anay bag anakam iti pamilya da Harold. Day ta ti may saga po na. Tanusan aga po iti day di Mayor Rubio. Jack lamon. Nanya kumama ti nagtungtong palang ti biyag mi. Malang padet. Sapay ko matamaawatam day ta, Ananias. Nupod no ay ayatam ti kapsat ko. Nakasagana ka amang isakripisyo iti bukod mo arik na. Para lang iti pagimbagan na. Mama, saan arumbang tinaramid yo? Saan kumaada kayo kini Manang Badit? Ti agtulag. Harold. Saan aktumatlangan na ragsak? No saan asyak tay ayatan ni Rodessa? Awan tiga po na asaan na ka maayat ni Rodessa. Awan ti mabalin tayo. No ni Ananias tay ayatan na. Wah, talaga na ipagkatao iyo. Imala ka iti day ti papang mo. Saan ko kayat nga aramatan ti kinabak ng tayo, Mama? Tapno lang magunod ko ti kayat ko. Sikapay kitintag sakripisyo. Imbilang kun agayam ni Ananias, Mama. Saan akin naman naging bubukod? Timang dadaal iti kinasingad mi. Agpagpakaan si Atken kama ng patet. Maawatan na kuma. Saan mo kumamot alapdan ti pagragsaka? Rodessa, saan ka kumangagbalinamaan? Ni Harold, ti parakan ka. Kit-kitak ti pagimbagam. Ngam ni Ananias ti ayatek manang. Awan tiga po na di mo masursuro nga ayatin ni Harold. Ado, ti pangatiwan na ni Ananias. Manang, Oh, anyat pagsangitan. Nagasat ka ta si kati ayatin ni Harold. Naglagi pa. Ado, ti utang ta na yung pag-anakam iti pamilyada. Saan ta ama kamay bayan? di na kumamot konsensyahan manang. Bigbigat ti utang ko anaim baganakam kada Harold. Ngamsan ko maaday tati makalapad kanyak iti panagragsak ko. Kat pakaragsakan mo ti magpagak. Denggan na kumarodesa atin ko ha. Tingitingam ana yung pagtarik nam. Agpanunod ka. Saan ka itong agbabawi? No ibawing mo ti panagayat mo kani Harold. Siririn kay palagayan mamasang pataktatang. Inuturay na ka di. Madlaw ko analiday ka. Sa anak lakit ni ngagbindot. Naggapo ka iti balay da Rodessa. Kinasarita nagtikapsat na may papanikayan ayat may kani Rodessa tatang. San ka di pa'y lang nga makaanay ti panakisarita ni Mrs. Rubio kin ka. Laglagi pa mamakital-talon ta ka nakwada. Sana kaskarina nga sakripisyo klatan ti panagayat ko kani Rodessa tatang. Kasanon ni Harold. Kasanon no kasarita na kamot. Tang, Oh, san ka amabayin kinkwana? Ipagpagapum lakuman iti kinasayad na. No pa'y ada kinasabrak yung galin Mrs. Rubio mo minsan. Anda mariribo ka na kadagitang ibagbagayo kanyak tatang. Ay, sige.
Mapan ka maturugan, tabno makay na naka. Ananyas, amok ngayon may nakakinasarita ni mama. Saan mo pang panunutan? No anyaman dagit imbaganakin ka. Harold, Pudno ngay ayatak ni Rodessa. Maawat ko asikati ay ayatan na. Wen, maawat ko ti panakapaay ko. Kablawan ka. agamanak. Saan aday ta ti mangdadaol iti panagpagayam ta? Saan mo pakananagan ni mama? Tinubngar ko tinagsaritaan da kini manang badet. Mabayinak unay kan ka, Harold. Naimbag ka at tao. Sa anak tumatlangan na ragsak, na mapilpilitan ni Rodessa, ang makiayan ayat kanya. Nakita kayo idi, ana erot ti panagpinutpat yu iti ima. Nailasin ko ini ti Kotsem. Jak impagarup ang nakita na kami gayam. Ita lang may bagam na ita kanya, Harold. Gapo iti na imatangak. Ingkaddan ko ngagpabus uyak langan. Kablawan ka manin. Nabang ara nakiti dahi tang imbagam. Naimbag ka agayam. Apay ngagluluwa ka. Saan ka kadi maragsakan iti dati apa nagkita ta? Naragsaka ka na niyas. Nga malitayanak. Gabukan ni manang batet. Kaya't nakapilitan na lipatan ka langan. Tapno nawaya ni Harold nga karam kanya. Saan ka nagladingit? At na pintas ng ipadamag ko ka. Nagsarita kami kanya Harold. Anya? Maragsakan kalakit di iti dahi ti ama-amwam. In ka rin na kanya asaan nan asingaan pa'y ti ayan ayat ta. Kasta ka di. Naimbag a tao ni Harold. Saan na akayat ang madadahil ti panaggayam mi. Gapo lang iti panagribal mi iti puson. Agyaman na. Makasangit na kiti dahi ta anamwag. Ananyas. Anya ti kunam, Harold. Apay nga inarabit mo dahi ta. Sana rumbang asika tirimok ma. Mama, saan aga po tabak nang tayo? Nangatula yan ti panagkita tayo iti biyag tayo. Saan akayat dahi di papaday ta? Anya? Saan ko akayat at agik ko anti saan ana ikari para kanyak? Saan ak tumatlangan na ragsak? Napilitak nga ayatan nak ni Rodessa. Nasingpet ka, iho. Abang adukat katawan na tanyanan niyas. Tayong kapay kat nagpakawan kan ko na. Saan ko man aday tatipan panunutan niyo pa'y mama? No saan man ani Rodessa tinaikari para kanyak? Makasara kakto iti sa bali. Naglaing kan Rodessa? Ita kala asumangpet? Napnapanan nyo kadimanan kan Ananyas. Ha? Ni, manang, anya ka dito pang pananutan? Rodessa, talaga ka dyan natangkan di olong? Saan na kon nga ikan ka no? Agpapakasyak kan ka manang. Aklonam ko man ani Ananyas tay ayatak. Noon niya launa yung tinakitam iti dadya a tao. Isartang mo ko man nga idildildil ni Harold kanya. Nakapagsarita dan kan ni Ananyas. Anya? Sakbayan nagsarita da. Nakasarita ni Harold ti inana. Ah? Sana po na ita. Oh, day bagagaya man ni Rodessa day takan ka. Wan, puno. Day bagunay ni Harold. Kasana kayat nga dilitil ti baginakin ni Rodessa. Ininto tamo na ani Harold ti ay ayatan da. Mabain ako na kayo, Mrs. Rubio. Badet, nautob ko asan arumbang dagiting pagpagak kini Ananyas. Anya? Kaya't ko nasaya at kami iti imatan dagiti tao.
Saan ko pa yan na ibagad ay tikan ka? Alalukuyak ni Harold at umaraya a mayor iti sumaruno nga eleksyon. Maraksa ka para iti dayta. Amok, dakkel tinamnaman ni Harold ang mga bak. Gapoy ti day di asawa yo. Sayang nga Rod. Nagmayat kumano isudakin ni Rodessa ti agkagkasa. Bayan nga, alukuyak lat na ti kapsat ko. Anya? Kababayan na ko nga. Gaputa kasla idaldal ko ti kapsat ko, iti anak yo. Mawatan ka? Naimbag ni Harold. Iso babalawag no apay asaan na nga irupir ti panagayat na kin ni Rodessa. Saan na mapalinday to'y? Masapal makapanunutak iti pamuspusan tapno sina darote sa kanananyas. Apay kit din at Jack aramitan. Naimbag ta nalagip ko tayo. Itahak lang ano sana makagura ni Ananias. Kat isunton mismo ti mangisina iti kapsat ko. Lading itaklangan dahi itong aramidak. Mabali nakakuradak to. Ngam pagimbagan mo't lang dahi ito'y ni Rodessa. Kunak na datalaan. Madanong tamot gayam ni Harold iti dahi ti restaurant. Sapay ko ma. Tasaan na ka makasinga kada kayo kini Ananias Rodessa. Siya ka mismo. Tinangkid daw iti daytoy apa nagsasang tayo. Anya? At ibaga ni Harold kadata Rodessa. Manipod idi na amuak nga agayan ayat kayon. Ingkadang ko alipatan kan Rodessa. Ngam kayat ko ti makipagayam kada kayo. Agyaman ako nay, Harold. Adyaman na Harold. Excuse me. Sumbatak labi iti awag ni mama. Hello? Kawawag ni Atty. Franco. Kaya't nakakano ba kasalita? Kaslaan mo kunti ibagana. Nagsarita tayo idin. Patgam kumalangan tikit daw na makisarita kan ka, iho. Hapay, sa dino ka digayan mo? At daak dito restaurant, mama. Kaduak da Ananias kan Rodessa. Ha? Urayan daklang ang makasangpat di tabalay, mama. Isunton ti panagsarita tayo. Isu madlagaya masan ka nakita iti kwarto mitay. Imuna kagaya mo dito'y talon anak ko. Parbangon pa lang itay makapuutak tatang. Naridam ka talagang agriring. Sana kami na nakaturog pa. Itay manggapon nga glawag. Imaya ko ni titalon. Hindi pa ilarabi anadlaw ko anaragsak ka. Talaga naragsakak tatang. Ngamin, nagsasang kami kada Harold ken Rodessa iti restaurant. Kat impanam naman na asaan nan asingaan ti kayan ayat ko. Diya ka mo narumba nga maragsakan ak. San tayo nga mo no anya ti sumaruno ang mapasama ka anak ko. Nadlaw ko anapod no ni Harold kadagiti imbaga na tatang. Saan lang nga nagbayag ti panakisarita na kada kami, tay nawagan ni mamana. Kaya't sa ngamin ni mamana nga agtaray a mayor inton eleksyon. Panagkunak, saan na ka nga inggan ni Atty. Franco nga alukuyan? Tapno manugot ka lang ang kandidato a mayor. Nagsarita tayo idin, mama. Awan ti isam ko iti politika. Kaya't ko asurutam titugot day di papam. Makapagserbi aklat ta no kayat ko. Iho, panunuta man ay impag. Wen kayam, talaga ka di ngayon sukumon, di panagayat mo kin ni Rodessa? Sakbay masaktanak, mama. Amang ano anya pa iti mapanunot kong aramidan. Manglipataklaangan. Kunak nung nagkuyog kayo manan kini Rodessa. Saan tayo kami na nakasangpat? Naladawak kami na dimanon iti opisina da. Amang ano sinuko ni Harold? Manang patet. Apay akas tati pa nang kitam kanyak. Saan ko kidya sigurado? Mabit lang Adala kiti kwarto na. Ipakitakkan ka.
Nagturong iti kwarto ni Rodessa. At niya ito na dyan. Maburbur siya, anak. Unkayan, napanan nga ta ni Rodessa. Pudno nga ta asinokon ni Harold. Idin to tanalpasan na nagsasarita kami. Oh, daytoy. Kwintas? Apay na ito kwintas manang badet. Wan, napinta sa kwintas niya. Amon, nangina tinggatang ni Harold iti dayto a kwintas. Insagot na kani Rodessa. Anya? Amangan no pagaro pa mga gulol budak, nga gararamidak iti rason, tapno isinam. Tilang kayat ko panunutan Ananias. Apay nga inawat ti kapsat ko dayto a kwintas a regalo ni Harold. Idinto tagayan ayat kayon. Awan nga ta ti panagayat na kani Harold. Oh, saan ka makasao? Saan ka ti apodno ti kinunak? Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Kagap-gapo lang ni Ananias dito balay manang badet. Ha? Apay nga dakin ka ti kwintas. Impakitak kini Ananias. Anya? Imbagak kan ko na nga insagot ni Harold daytoy kan ka. Apay nga imbagam dayta ka ni Ananias manang. Apay akas lamabutan ka. Siguro, pudno ti imbagak kini Ananias niya. Nga, anya manang. Kastoy, agayan ayat kayon kani Ananias. Ngam apay nga inawat mo pailaan dayto a kwintas. Saan nga ta nga addamat panagayat mo kani Harold? Oh. Pagduado am ka di tarik na, Rodessa? Sana po na day tamanang. Kapsat ka. Nga maapay akas to di araramidam kanya, manang. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Hindi pa ilang oboblagan ka. Itanya tinaduktalam. Tatan, jak kayat akad nga ni Rodessa. Aging itejak makasarita. Kayan ayat nakangam apay nga inawat na tisagot ni Harold kinkwana. Tatan, Apay nga inlimod nakin ka. pangasing. Saan nyo ko mga adari ribukan ti panunot ko? Agpanunod ka kumahaan na imbag, anak ko. Ulitak ni baga ka na kayo. Masapo lang makasarita ka mismo ni Rodessa. Ay ayatek unay. Agtaloy kakken ko na. Ananias, magawanan ka ko. At saan ito ngay marakop kanyak? Apay nga pakawan ka kanyak? May ipanggap iti kwintas ngayon pakita ni manang kin ka. Naklaatak na rin di tinamakin ko na. Iso nga ron niya pagpakawanakin ka. Sorry no yung limit ko. Saan ko maaday tati pagduwa-duwa ang kanyak? Nga dapay kayat mong ilaw-lawag kanyak. Dumnga ka. Imabawi ni Harold nga itid kanyak ti kwintas. Kalpasan na nakita na, kinamuan na nga gayan ayat ta. Intid na matlahan kanyak. Kastanda ka no, ti panagayat na kanya. Anya? Saan ko maaday ka ti pagduwa-duwam, Ananias? Ay ayatin ka unay, Rodessa. Ay ayatin ka, Ananias. Kat na ito yung sing-sing. Ti tanda tinapudno a panagayat ko kay... Ananias, abayat siyak matan makita ti sing-sing iti ramay mo. Ha? Kung nagpaso, itala amadlaw ko. Saan gaya man na kayo sa tiramay ko? Nalipatak siguro. Anya, ibagakin ka idi. Ipatag mo ti sing-sing. Asagot ko ken ka. Kastanda ti panagayat ko ken ka. Tanong mapukaw mo. Kasla na pukaw mo matan. Ti panagayat ko.
Uray saan ka pinaayapan, may kalata dito balay. Ada ka din napatag nga ibagam kanyak, patet. Ada, Mrs. Rubio. May panggap dito iti kwintas. Oh. Apay na ita kwintas. Babit lang. Kasla malasin ko dayta. Saan kayo anak bidot iti pampanunutin nyo? Dahito akwintas kat insagot ni Harold kani Rodessa. Nakigtot niya na niya siling pakitakan ko na dahito eh. Gaputa saan nakabalan nga isagutan ni Rodessa iti kasta ti kangina akwintas. Saan na nga dayta, Mrs. Rubio? Masigurado ak apampanunutin ita ni Ananias. No awan ti patag ni Harold iti puso ni Rodessa. Apay nga inawat na dayto akwintas? Gaputa na ngina dayta akwintas. Amang ano dahito iti saan da pag kinaawatan? Amang itunda, iti panagsina damatlaan. Huwin nga paiso. Kaya't nasawan. At dapay lang namnama, amabalin nga ibaw ing tumatlang ni Rodessa ti matang nakin ni Harold. Huwin nga paiso. Tsak nadladlaw ang awan itiramay ko ti singsingin sagot ni Rodessa kanyak. Iso pa yung tinakadlaw. Ayan nga tanda dya singsing. Tsak matamun nun sa dino tinangitis diswag. Ang adalang dito na dyan. Sana mabali na mapukaw. Nakalukat diri daw di kwarto miso asim mereka kaklatan. Kaslan da sa pulang. Ti singsing tatang. Kanya sing-sing. Nini. Mabit marlaan. Diyak mo't makitan di taramay mo. Ni Rodessa tinakadlaw nga awan itiramay ko na dyan singsing. Apay gabi na pinukaw mo. Saan ko pinukaw? Diyak lang amin amuno sa dino tinangitis diswag. Amang ano, diyak napupuutan na naragrag. Imposible ba dahil ang ibagbagam? Napuka mo dahil ta. Idinto nga. Ay naapo ay yan napatag dahil dyan ita insagot keng ka ni Rodessa. Iso napat patag siguron. Di kwintas ngin sagot ni Harold. Anya ti kahit siya asawan. Amangan no isukat na kagapulangit ti dayta. Biro kam ti singsing. Amangan no dayta ti sanyo apag kinaawatan. Ure asino mat. Pukawam tinsagod naking ka. Oh, anya ita. Di kas lasikan tinang pukaw iti panagayat naking ka. Dayta tinagsaritaan mi kinibatet, Harold. Saan gayam nga mo ni Ananias sa sinagutam iti kwintas ni Rodessa? Anya lakit gani manang badet. Saan na kuman ng imbaga dayta kini Ananias? Saan mo nababalawan pa ni Badet? Mama, kalpasan ana amuak nga agayan ayat dan. Nagbalinlaangan agagangay asagot ko kini Rodessa dayjay akwintas. Apay nga inawat na dayjay akwintas. Amang ano dapat nalimad arik na nakan ka, iho. Saan kayo kumangag panunod iti sa balay, mama? Ano dito yan? Amang ano na po kamutin ni Ananias ti singsing. Anyat na pasamag. Inyunay-unay kumut idikan ko na. Rodessa, apay, kasla adda pa kariribukam. Manang Badet. Amo, nagkita kayo manan kini Ananias. Maawatan na kumamanang. Amok, kagura yun ni Ananias. Kat, tayo tatiga po na, nga itiruar ti pagkitkitaan yun. Anya mati nagsarsaritaan nyo. Nagsaritaan nyo ka diti maipanggap iti kwintas, ngayon sagod kan ka ni Harold. Nagpakawan akon kani Ananias. Apay kung magpakawan ka kankwana. Iti anya aga po. Gapo ka di? Taadamat pasat ni Harold, tita puso? Manang pang-aasim. Saan mo kumamat na nariribukan ti panunod ko? Ay ayatek unay ni Ananias. Naamuha kon ti maipanggap iti panang pakita king kanimanang badet. Iti kwintas ngayon sagot ko iti kini Rodessa. Harold? Iso nga ingkagdan ko, akasarita ka. Dua talaang. Ha? Imbabawik nga insagot kini Rodessa dayjay akwintas. Kalpasan anak kakita ak
iti pamanaknak nga agayan ayat kayon kini Rodessa. Napanunot ko nga itad matlakin ko na dahi akwintas. Tapno ada pagalaglagipan na. Nga itid na minsan apasat tibiyag na. Kit nagayatak itinapudnukin ko na. Akwek. Naklata kiti makitak na di akwintas. Kaya naamwa ka nagapukin ka. Ngayon, dagos asimiplot iti panunot ko. No niya tipanggap ni Manang Badet. Anya dayay. Kaya't nangagsina kami. Kasi kati kayat na aparit kabsat na. Saan ko akayat nga idaldal ti bagik kini Rodessa? Diyak kayat ang mapilpilitan laang. Amang ipadag kanyak. Baknang ka. Ngayon nasingpet ka, Harold. Nawaya ko maama-aramid mo amin na kayat mo. Tapno matagi ko ang ti panagayat ni Rodessa. Saan ko akayat nga aramidan data? Inayat ko ni Rodessa. Ngam saan ko akayat? Asyak ti makagapo. Amarakrak ti ayan ayat yo. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Harold. Apa nagbalin ka matan amaag? Saan kayo kumamat nga agsaw iti kasta, mama? Makaanay ko man daya kwintas amang dataal iti ayan ayat daanan niyas kan Rodessa. Saan ko akayat agundawayan? Malagit ko pa ilang dito imbaga kanyak ni Papa. Oh, Ado ti pagwadan, ano ibati day di papaking ka. bagay mo kumatalag ka ti at mayor. Iso ano umay manan ni Atty. Franco. Umanugot ka kuman, iho. Napanmanan dita ti saritaan tayo, mama. Pudno ting bagayo itay. Adda amin kanyak ti gundaway. Ngimjak kayat nga addan tulaang amasaktanak. Awan ka po na, adi na ka masursuro nga ayatan ni Rodessa. Inulit yumanan nga ibaga data. Kasanon, no saan nak amasorsuro nga ayatan ni Rodessa. Amangan no agpungtutak. Kat saan tumat lang ang naragsak ti panagdin namin nga agastawa. Sarita kayo gaya man kan Harold. Talaga ana imbag. Imala iti amana. Tatang, Ngamapay ang naliday ka pailaang. amok ka sa anak lata anawaya amang pasyar ka ni Rodessa iti balayda. Ngam, dapay dakdak ka na problema, tatang. Ti Singsing. Saan mo nabirukan? Saan pa nga, Rod? Ang mga nuna po kaumatan. Sa anak ngagpakita ka ni Rodessa. Aging ka tijak makita na dya Singsing. No saan mo ang mabirukan? Di pa ikat pulusan, adi kayang kita. Pagtungpalan na data, agsina kayo. Kat mapan ken ni Harold, kat iso ti makagasat na. Masapo lang mabirukak di Singsing, tatang. Wan, kinasarita di Harold day jay nga ananyas. Idinto na pintas kumanday tagod taway na. Talaga na singpiti anak yo, Mrs. Rubio. Bagay na launay kag mayor. Iso nga ruti bagbagakan ko ana. Ngam oray pa Saan ko nata maawat ni anan niya sa paray ti kapsat ko. Iso nga ituloy ko. Ngay pamuspusan ti panagsinada. No agsinada, mabalin amariing tinamdaman ni Harold. Kat ituloy ng tumatla ti agaram ken ni Rodessa. Madlaw ko man, Rodessa. Kanain mo tinamasapa ka sumangsangpat. Saan kayo ka din nagkita ka ni Ananias? Nabayagan na saan kami ang nagkita, manang. Uy, nagpaso. Apay mata na saan parang ni Ananias. Aguray ka. Adan sakit di saan nyo ang kinaawatan? Agasam? May ibturan na di nakamakita? Amo namot nga mina saan anawaya amang pasyar kanyak, manang. Uray no sa anak apabor iti ayan ayat yo. Ibturan na lagta kumati pa ng pagpabain ko kankwana. Takasta, tinapudno nga agayat. Ananias, kunak na maibturam adinak makita. Namanon nga aldaw, saan ka nagparparang kanyak? Pakawalan na ko, ma.
Nya ti kayo tasawan day ta panagpakawan mo. Jak pa'y nabiro kan ti Singsing. Anya? Napukaw mo ti Singsing. Apaya di mo inananadan, Ananias. Ipagakin kay di. Nga ipatag mo. Akas iti panang salimutmut mo, iti panagayat ko kan ka. Umdas ka di apa ka basulak laytakin ka. Ulit tagpakawan ken ka. No talaga napatag ako, ma. Saan mo apinukaw ti Singsing sagot ko kan ka? Rodessa, Agasam, gapoy tinalao sa panagayat ko kan ka. Siyak pa yan, tinangisagot kan ka iti Singsing. dahil ka di timang dadael iti ayan-ayat ta. Nasakit tinagam ko. Tamaibturam gayam. Adinak makita iti manungal daw. Iso na say sayamat. Na itultuloy tanti saan ta pa nagkita. Anya, Wen, liklikan ta kumapay ng kita ng yas. Kaya't ko, adalan ta, tipod no akaririk nata iti tunggal maysa. rumbang ka di akas iti pagtungpalan ta. Masapul ka ding aramidan ta na ito eh. Apay, pagduado-am ka din ti panagayat ko ken ka. Sige, panawan ka. Inton makaamiris ta ngagpadpada. Nang nangrunakin ka. Isulaang manan ti panagkita ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasakit tinagam ko. Agasam, di na inanadan. Ti Singsingin sakot ko kan ko na. Di na lang mo no kasano ti kinapataganyak na dyan Singsing. Agas iti panagayat ko kan ko na. Rodessa? Rodessa? Apay manang. Anya ka di tinapatag nga ibagam kanyak. Sana nakatarang ka tiri daw. Rodessa? Ako? Ang mga kong sangsangit ka. Sana kang sangsangit manang. Napulingan na lang. Anya? Hindi ka nagulbot kanyak. Nabata tinangag ko, agsangsangit ka. Apay, ada ka ti saan yung nagkinaawatan ka ni Ananias? Ha? Awan manang. Nagulbot ka pala. Amok, nagkita kayo ka ni Ananias. Manang mapalit ka di. Panawan na kailangan dito kwarto. Kaya't ko tigmay maysa. Sikantumat nga bahin. No apay at di mo inanadan da di Singsing ngayon sagot na kin ka. Dahil talang arudan ti poon ti sanyo anak kinawatan. Nasakit kinakam ni Rodessa iti panakapukaw ko iti Singsing tatan. Saan kami kalupay lang agkikita? Andiya, Adalan mi kalupay ti pudno karirik na titunggal maysa. mabitlang. Kaslasan nga umanay dahi tarason apag sinaan niyo. Tatan, Abang ano, pagduwa-duwan mo ito ni Rodri sa ti panagayat na kin ka. Ang mga ano na aloko yung tikabsat na alipaton na kalangan kat ibawing na ti imatang na kin ni Harold. saan tatan? Saan nakasta ti kinarukop ti panagayat ni Rodessa sa kanyag? Uray amo idin ni Harold nga agayan ayat kamin kanya nanyas. Insagot na lata kanyak daytoy akwintas. Saan ko pinugpukaw daytoy akwintas? Indulin ko. Idintuan Ananias. Pinukaw natin sagot ko kan kuha na Singsing. Di na inikan patag di panagayat ko kan kuha na. Rodessa? Igam mo dita kwintas ngayon sagot ni Harold ka. Nagpintasan ka di? Manang patet. Nangina dayta. Uray ka sano ti panagulbod mo kanyak. Amok. Adda saan nyo ang nagkinaawatan kani Ananias. Kasla maawata kunti kayat mo asawan manang. Awan pa itimbag bagak, Rodessa.
Ngam, ama nga nagdwa-dwa kay tan. Kat nautob mo na nasaysaya at no ni Harold ti ayatan. Talaga nasingit kan kanyak, Badet. Isang oray day taba na di mo mailiman nga istoryaan kanya. Gapo tadakkel ti utang mi anay bag-anakam kada kayo, Mrs. Rubio. Diyak lang mo, no. Anya ko mama tinagtungtung palan ti biyag mi. No, saan Gapo iti day ti mayor. Agyaban ak launay. Ado kayo asan na makalipat iti kinaimbag tay ti asawa. Isu adyak ingkaan nga alukuyan nga umanugot ti anak ko kumaan. Iti jaya ni Attorney Franco. Nga kandidato ang mayor inton sumaruno nga eleksyon. Kasta ka di, Mrs. Rubio? Wan, tsak mabaling nga ipapilit no talaga asaan na akayat, Badet. Bagay ni Harold ti agmayor. Katamok, masurot tanto titugot day ti Mayor Rubio. No dato ba, maawatak matirason na. Ta, saan to na matulungan ka dagiti negosyo mi? Tinapatag kanyak. Maituloy na kumati na tungday anapod no apan nagserbi ti amana. Gapoy ti kalaat nga ipupusay na. Dahita tinaibaga kanyak ti Badet. Gapo ka no iti panagapukaw ni Ananias iti singsing nga insagot ni Rodessa kan kuana. Idi aklunan na ti panagayat na. Ingandang na asaan da payla ang kitkita. Anya? Oh, saan ka kadi amaragsakan? Napintas na iti agundaway, iho. Dakal ti gundaway mo asikamot lang ti ayatan ni Rodessa. Diyak kaya ti manggundaway, mama. Harold. Saan tayo ko man napakibiyangan? Noan niya ti problema da nga agayan ayat. Saan mo ka din nga ayatan ni Rodessa? Naibagakon, mama. Diyak kaya ti manggundaway. Awan iti kinataok data. Wano? Napasakitan launa yan tiriknam. Saan tayo ko man napagsaritaan data abanag, mama? Saan tayo napakibiyangan? Ti parikot ti sabali. Nabayag gaya mo na saan kayo nagkita ka ni Rodessa? Saan kayo kadi ama ilaw iti tunggal maysa? Saan ko maarumbay nga pagsaritaan pa rito eh? Maawatan ka. Gaputan naglibalan ta idi ni Rodessa. Laglagi pong kuma. Nga imbilang kan anapatag kanyak agayam. Agyam anak. Kinapudno na. Amo ko noan niya dayta problema yo kini Rodessa. Na istorya ni Manang Badet kini mama. Ngum kunak kini mama ajak kayat ti manggundaway. Daknam naman nakas ti pagtungpalan ti ayan ayat mi kani Rodessa. Napukaw ko lang ti singsingin sagot na kanyak. Kas jay mo't kanti naramit na. Harold. Si kamat kayam. Sumra ka. Oh my ka. Adda ka din ni Rodessa. Jaklam mo. Kasangsangpat ko ngamin. Anam nabayagan na kanayin na masapa nga gawawid. Talaga asaan ka nga kita kini Ananias. Mabait lang Kita kiti kwarto na. At tugaw ka lang dita. Nabayagan na saan kami nagkita ka ni Rodessa. Mailiw ako na yun kankwana. Kailiw nakmat nga ta. Anyan tinagtungpalan ti ayan ayat mi. Diyak kabala na mapukaw iti biyag ko. Ngam no nagmaumawan ti panagayat na kanyak. Awanan ti maramidak.
Saan lang ani mamati nakaamuak iti problema yo kini Ananias Rodessa. Uri a mismo ani Ananias. Imbaga na kanya. Anya, Nagbinilang kami anasingad nga agayam. Nakapinpintas ko madaytoy agundaway ko. Harold? Anya, dikit mo sa wen. Akwak. Adda ka pailaang dito'y puso. Kasano matan? Ag nervyosak matan, iti pa nang parang kanyak ni Harold. Adda kayat ko adamagan kin ka. No agayan ayat ta idiin sagot ko kin katikwentas. Kat mga pukaw mo. Kaya't nakadi asawan nga saan mo matang inikkan patagdaayan ayat ta. Harold? Saan ko apanggap apasakitan tariknam? No ka ba alam apukaw ni Ananias? Gapu iti daygi asingsing. Mabalin aka ba alam nakmat apukawon no kas pangarigan? Tasyak kumati inayat mo. Lading itik, Harold. Dagot malaptan, di ba nagarubos na gitin mo? Agsarsarita kayo pala ni Harold itay. Nagtartaray ka na pimanaw. At simrek ka dito kwarto. Apay, Nasaktan at kadagitin baga ni Harold kanyak manang. pinasakitan na ka? Uy, kaslayang paruban amatin kanya ka narukupak nga agayat. Gapo iti pa nakapukaw ni Ananias iti singsing. Kilaat-lat na pinukaw ko ni Ananias iti biyag ko. Kat, kaguram ni Harold, gapo iti dayjay nga imbaganakan ka? Saan manang? Rodessa, denggam anay imbag ti bagakan ka. Dakdakkel nga dayo ti basol ni Ananias kan ka. Manang patid. O muna, pinukaw na ti singsing ang sagot mo kankwana. Kastanda ti panagayat mo, idinaklon mo ti ayat na. Maikatwa, kan kang ronan na unay. No talaga ang napatag ka kini Ananias. Maibturan na ka di? Asaan na ka makita? Nga manang, siya tinangibagakan ko na asaan kami pailaang nagkita. Uray pa, Rodessa. No talaga anapod no ti may sa at tao nga agayat. Ipanagnag na dayta. Uray an nga pa'y ti ibagbagat ay ayatan na. Malaksid. No ipalubos na asumrek ni Harold di tapuso. Sana makatulong na dapat nagsangsangit mo. No masaksakitan ka, mamimpinsan na pukaw na tibiyag mo dahil dyan nga Ananias. Rodessa, anya tararamidin mo. Aldawa na, di ka pala bumangon dita. Naimbagtasan na nakatrangka tiri daw ti kwarto mo, simmer kaklatan. Manang patid, kaslang kakapsutak ang napikatan. Anya? Langan magpaisot yung kakapsot. Kasla di pa iso mga titimak mo. Agurigor ka? Baya manang, pilitik ti bumangon intun madamdama. Tinasaya ati pankalangan ito doktor. Ang mga nakumaro pa'y dayta marikrik na. Saanan, ang tumaraklangan iti agas. Saan mga natanggang taulong? Manang, Oo. Agsangit ka manon? mailiwag namin kanyanan, Diyas. Ha? Agasam, di nakman laman lagi pa kumustahan. Ay, overacting. Igor-igor mo, tiili mo kani Ananias. Masurunak iti day tanging bagam. Unay ka na din ko. Kasta, ti ka grabe ti panagayat mo kani Ananias. Kung kunam tikas tamanang. Ngamin, saan mo pa yan napadas tinaganya? Oo, ikakit ni Rodessa. Gusto dekan. Pinasayat. Ipangkalangan iti ospital. Ananias! Mabalin ka di akasaritak ni Rodessa manang badet. Nakalagip ka man ang sumarong kariti kapsat ko. Kunak pa nalinipat mo? Manang badet. Asin mo dayta. Ay na, Rodessa. Ada dito yan. Tay gurgurigor mo, kaili mo na unay. Rodessa,
Apay akas na tilangam. Masakitak nga Rod. Ngaming karkarigatak ti pimangon. Uray maululaw ah. Ala, agimbag kamit nga tan Rodessa. Ala, kasaritam, Ananias. Nabayag ka din na masaksakit ka. Pagkawalan na ko ma. Diya kung may turan pa iti iliw ko kan ka. Agadulakit din dagita prutas nin sagot mo kanya kananyas. Kamusta ti Mary Creek nam? Naimbaga kun. Agpapidsa aklaan. Ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka matunay ananyas. Kapakawanan na ko ma. Sakti rin bang agpakawan kan ka? Awan basol mo kanya. Ako ay nagpitutak. Saan ko maatipan nakapukaw mo iti singsing tigapuna. Naagdua-dua ak iti panagayat mo kanyak. Diyak ingagarat ti pan nakapukaw ko iti singsing. Iti dato agundaway. Sakmat ti mangisagot iti singsing kan ka. Oh. Ha? Nagpintasan da iti ang singsing? Dahil to'y asingsing, titanda tinapudno a panagayat ko ken ka. Agamanak. Iti panangyusong ko iti ramay mo na ito asingsing. Ijayak matan ti parakasarta. Makalwa kiti raksak ko. Magikasarakin ka na niyas. Wen, gaputay ayatin ka unay. Ay ayatin ka unay, Rodessa. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.